No. Elvis na mi chakiri. Ne maraga gire. Todo he ado mako meki faruwa. Na munene wa ori. More ne black American. Yes. Yo. Yo de o he to de wera marora. Yes, there are an NGO. They ne mother ya my do ko boreholes, wells could be okay. Idima. No munene wa supervisor. O de uma na iro vidi. Moy is a black American, born and raised in the US of. Yes. Hey. No black Americans he ore mara ya edogo kiao. Yetiana yasu. Tarugo mudogo akiatere. I want to come over to your place and talk to you. Mo black American. I want to come over your place. I want to come over your place and talk about man. Make out the marula ya. Adogo they are somehow calm. Ada ne mare go toko kidogo. Na nikiado gumotare jokes funny. How do Kauka Emano he? No, he go to the Muhe comedian near the Mwega. Yes. You know, I just want to say I love it. I love the water, it's nice. The swimming pool is just awesome. The beach line is friend, and I really love it. No black American. Menthol beach is just fun, man. You know, I went to the beach in Mombasa, man. It's cool, man. That's what I'm saying. Yeah, that's what I'm saying. And the money to what to tarry, so my money to no get your thought more, no, vas. Nio kula kidogo. Ni mama yes you go. Yes. Mo dosi wa ka hogi. Makiwe ni black man. Yeah, American. Na no gwara ya. No hayawi huwa. Hema do manache manidi na moy. Manache okia o modo factory reset. Mare kumau. Reset settings. Yes. You see your camera, yo, how guy? How you doing, man? You good in the job, man? That's what I'm saying. Where's Elvis, man? Elvis, you got it going on, man? Yeah, Meshach. Yeah, I like what you do, man. Yeah, you're doing it nice. Yeah, you're pulling your own lever really nice. I like the way you drill them boreholes. No, that language does not sound very good. No, you go too okay. Oh my. Omaka is a black American. Leo mo neo ka kuma chera loko. No ni ore area au mako ma keto ke faru akiriko. Unio ka hang out na kidogo. Kama you just want to hang out a little bit. We got to do the nia Kwaria madera. Yes. Oh, just want to have a little bit of yam chimer. You call it yam chimer? I love it, yam chimer, man. It's just cool, man. You know, it's what you call the barbecue. You know, go ma show ma barbecue. Barbecue. Yes. Barbecue. Oh, you love it on the ribs, you know. Barbecue no get oikina na Kwaria Haiti. Eu de que moda Kwaria. Eu que moda, la idea ko horo. Eu de que la roria. Yes. O de ria prime minister guaya. We. Kamura ka huko. O ikare okugure we. O ika o kideria ko ko. O ko do karage. O ko do karage. Tiga tiga wira. What are you? Do hana. Barbecue tigana. Ojo ne mohio. Ojo ne ke moda. Muna no wa ori. Waki wa ne madira. Mo ka ma se mani ma ya dum ka ya choma. Kai we dai re tatu ugo. So ka gira gari ya ka. Agathie. Yes. Dweru madira kwena thina muno wa irabu. Yes. Kwena mugururio. No, kwena mugururio muhio muno rathi na mbere matura-ini. Yes. Twecere wa kuhitana na unyui wa njohi. Na njohi iria itari njitikirie. Yes. Leo he andu maragithiete gukunda ngo oguo gicinia maji. Arerwa. You see, the reason why we are not taking you to usual joint. The usual is because there is a serious problem of the government. You know, police are arresting every linker. So now we have to go shoom. We have to go shoom. Marima. We take you shoom, then you enjoy yourself, and then finish we go. Because if we go many town, we shall get what? Arrested. And the arrest like today Friday, court is Monday. You stay in, or you eat,
You ho, the Ochoro. Eko hori Ochoro. You fu Ochoro. Up to Mad or Tuesday. My dear much. No problem, I gotta go on, man. Take me where you want to take me, man. I gotta go in now. Oh, Mudosi on, I can know I go care, but I don't care, but no, as long as we get a drink and I love me. I'm cool with that. Let's go with it. If you want to go. I will go to Scots. Yes. Now you don't park here exactly where we are enter. Park front. Park by shop. Then we enter through back door where we sell just you see where there is goat glazing. We pass it there. I like the whole idea. I just love it. Marage tonya. Ai tonya. Itido. Marahi gorona duda. Kore mora gwana duda. Duda sikanya makarato monukaroka. Kudo gwen. I love it, man. It's cute, man. Well, see, the government don't want people to enjoy themselves like this. The government here is not very happy when we are happy. I mean, I don't get it, man. They're having a nice time, man. You know what I'm saying? Yeah, I got it. Nalea go shoka referee Mudosi wao. Daga. Anyu aga marareva. Gabra bin vure. Gotiago to yetawatia. To sell out. Ishero. Si hade to kodo gotigane. Kodo gotigaine. Si wangu ira kunyiro hendo maranyu ira ke. Maranyu ira karugu fe. Yes. Si wangu iroka. Sina metoma igithoithaga. Shiroka ituete nginya murango na matinari riga. Mundu ara kuhure ne kwarithio ukomithio thi lala chini araga walebi nyinyi lala chini amuna tabu serikali mafunga bombe mnakuja lala kila mtu lala muna wa kauye mpaka murate. This ones when they say you sleep you are supposed to even dose. This ones is the bad ones. Koma is the bad ones. Na chakido mwele akome. Nyako lingona gitende kia mushinga menye gukoma. How are they? Yo, pull 'em. I know my rights. I know what I'm doing over here. You don't gotta mess with me. I know I've read the Constitution of Kenya. I know the Bill of Rights. I've read it all over, and I know my rights. So you don't gotta mess with me. You don't gotta mess with my rights. Because I'm gonna mess with you. Well, you kizungu mingi unaongea hapo tutakutandika. Ain't nobody gonna shake me. Yeah, man. I'm the big bad nigga from the big bad city. What you talking about? What you saying? I ain't no fear no popo. Black Americans met that police popo. I ain't fear no popo. Because the popo, I ain't fear your popo. I think it's for me. Police maru gadre. What's gay? Enda deal na ile mtu. Yo mzungu. Enda deal na mzungu inaongana mabua. Asa dio lo hero mwe. Ruerwa forithi rwito kiwo kiutikie keu rwihoro kureka mundu safeseri ya kuma gutu ginya ikai ukamijia ruta akirororo gere wasikajira ende mwana wa ndigwa Kora que mwana ndigwa. Oi, botikaju rage oi. Aka hogere. Atirire mechaki. Modo no. Ochene munene waliye Gikuyu. Ochene munene. Waliye tamwezaka. Arato kanirio heigire cia kiro. Cia kiro aracoka akiri aracoka rugoko. What? Ai nginya Kenyeri.
Ndeke tu operation hau mutika nguthe ringi. No hatumuke. Oi mutika ndumune. Uba digo thina kuro kachipiro ri. Era tie trajifa ke die guoya kungi. Tuake. Rugongo ni urahuhurirwo ni cia wangu. Oroga kuma kamura. Anyua. Anyua. No, cia wangu ni swaga mundu factory settings. Majemi mari Hedregation yararehete guku magiukirwo mwe wao ayundu yes weri kuri andu a rugongo ciana cio cioka guku ni bina cigatheremera kundu kuri igatheremera guku na ni wega yes ni makiri umwe wao mwana wake ikara kuri weto Woodley yes Woodley yes na Woodley tikodu hapana Woodley re yes this leafy. It has its degree of leafiness. Yes. You would not call it very mid-level. This sprawling. But you get this keboko na hustle and bustle. Yes. Mara yoka woodre. Maumete ko ya rugongo rwariri. Rwake gumo. Yes. Kigumo kia Muranga kana giako. Kia Muranga. Mu maeria mau. Yes. Na tondu ni andu makinyitanite wega muhirega wao ri. He omwe wao rawire wenda kahotai. No tondu ni ari ngari yake mbika free. Nissan hardbody ici cia mbere. Yes. Hardbody. Utanoka na bara. Ni agurite mutoka uriku. Hardbody iri double cab. No, the single cab. Oh, single cab. Yes. It's a very reliable vehicle. Yes, it's one of the most hard Nissans they did. Tony akire tiba ya dia keri. Eto ithe wa kaburu. Arakimenya riu ni kumahe ngari. Irugame ithenya yake. Ithenya yake. Tondu wendaga hota gwika atia. Ndakahota guka gicuka. Wajemi marerwo toto riu niwe murata wa kaburu. Niwe kwihokerwo. Toni atwara bathi cia Muthungu. Kaza habari ya Muthungu. Hedi ajeta stage coach. Muthungu. Kile asieta. Na utaka Muthungu wali. You know there is a time the government used to have a transport system. Yes. People like Muthungu would not know that. Kwede thirikari ya invested in our transport system. Ya kuana NYS karuko ngari gocokio kararem. Kararemire. Ni badicieta o DAF. Yes. Na AF. AF ya ERF. Na ni ciari nyumu. Na randi. Yes. Na DAF ri. Murutu ena uniform ri. Dari ha fare. Ono githie Mombatha. No na mugithie gicagi toithio tukuitwo ni DAF iyo ri. Ni twagutha uniform. Mautaira uniform hakirago. Mukua sare. Utaukiriha. Iya ikoro ira uniform ndo kuri hari. Yes. Nduga nyamu. Iyo no tweka ikagara ria korore kona we uniform ri. Ni wekira ndure thukuru. Rega. Riu Hajemi mari aitoraga those ancient jalopies. They since are defunct. Yes. And dead as a dodo. Actually, I don't even think they are yet reincarnated. If there is any such thing. Mark neo guy na marakirwo ni ngumukira nginya ke. Nginya maguta. Na tondu ni ekira eka body ga fiber ekira wori kumagara. Wale mepika fune he andu kaigagu shedi. Yes. Fiber. Kaigikirwo icana yako na gakohu. Arakioherwo na marekirwo ite ciekira wona getha makuwirwo ki au thutha. Yes yo nginya matuka-ini he andu manayoanaga nao ni andu a rugongo moka Nairobi ri matinyua chai Nairobi ya rugongo manyua mikawa ino rugaga na ngu na mikawa korwo downtown
One, nĩ marĩ andũ ao moĩ kũndũ kũu. Mauga tũgũthiĩ mũkawa haha mwarĩ wa rĩrĩ wa Erendandi. Na niĩ rĩga kuhe thimũ hĩndĩ njĩrĩga Nairobi. Na mandorere. Rekenge mamani. Ka. Na mũcĩbire atĩa. Erendandi. Joshua. Oi. Nĩ wakĩrĩ bai. Tũtikĩrĩ Nairobi wĩha. Ndio wĩra-inĩ. Nĩo tũkĩte. Karibuni. Wĩ cai. Cai gũkũ nĩ mũingĩ mũtingĩnina. Twĩ andũ 11. Na tũthiĩte Wundĩrĩ. Kwara Keri. Sawa kĩreke tũke. Maracemanagia o kũu downtown. Marakĩingĩra rĩu mĩkawa yothe ya downtown rĩ. Warũgama hau nja rĩ, you see a flight of staircases that has a vanishing end. Taihu. Na girofu ĩrĩ o kũu. Yes, and I will not go to the unconventional staircases. That is convention. Kũrĩ ingĩ unconventional. Ũngĩracuria ritho. Gũtirĩ ũgoci mũnene wa Yesu. Gũtirĩ ngurũrĩ. Tũkwambatĩra haha. Nĩ wahinga mũtokaya. Sawa. Ambatayo kahora ũguo. Mũnyitĩrĩre cume wa mangĩ. Ndio. Ikũraihu. Maragĩkinya. Ndio, Joshua. Mwageithia mamiguo mũnini. Tũikare ha. Yesu tigũikara gũkũ gwa customer. He andũ tũikara na haru. O nĩ harĩ ha members. No, mĩkawa ĩyo rĩ nĩ backspace ya rĩu family and friends. Exclusive. Yes. Not very comfortable tondũ matĩnĩkagĩra makonia ma waru. But they are okay. Ona nĩ oka maika yesu na guoko no mwe nĩ anyita ke. Nĩ anyita kahiũ na kanjia gũthiga waru. Akanjia kũwa waru mdogo. Yes. Makĩrĩaga story. Makaigua tondũ na chai ndũrĩ ũrayũka rĩ. Mangĩ tũtithigaga icio. Kire andũ acigana atĩa Joshua? Rĩra nĩ ngũkwĩra. Sawa. We nawe ndũgĩwe minji we nawe mũirĩtu waku. Ndaraigua wega. Wĩna mane kũigua ataraigua wega kana nĩ mũritũ. Na aikaranga. Cai ũrayũka. Nĩmendire mĩkawa ĩyo tondũ nĩkoragwo na mbirika ĩrĩa ũngĩrithĩti nayo ta ĩrĩa ya gĩcagi. Ĩrĩa ya kũigĩrĩrwo mwaki-inĩ. Yes. Jiko-inĩ. Yes. Na nĩ kũrĩ gĩkombe gĩa 15. Cai wa 15. Ti kauro. Na bana. Kauro gating'arũra andũ arũgo. Andũ acio nĩ andũ mekamagĩra. Nĩ marĩ ma macani. Ayo ngĩmwega kauro ka makunda maya. Makunda matatũ. Menda ya kĩanda. Cai woka na 15 na tothiti ya cira icio tondũ mauga cira ici nĩ henagia. Na madiethete macani ma tea bag. Pana. Nyamũ nĩ magĩcungi. Na matherũkĩre riko. Yes. Akĩnyua cai na mĩ bread. Marahũrĩrwo mũndũ matumbĩ. Na marakena mũno tondũ Joshua nĩraugire atĩrĩrĩ. Icio reke indĩmũrĩhĩre. Yes. Nĩ ngũrũgamĩrĩra bill ĩyo. Nĩngũmũrĩhĩra. Yes. Woĩ irathimo mũno mwana wa niĩ. Rĩu no gũthiĩ tũgũthiĩ tondũ ũrĩa tũgweteire nĩ moka nĩ warĩa harĩa ĩ atwathĩrĩri ithuĩ no gũthiĩ tũgwĩka atĩa tũgũthiĩ. Yes. Akiuma aharũrũka makinya hau thĩ maramba kũrorana marorania atĩrĩrĩ na nĩ wa Jamima rĩu ndereba amangene nĩ ndĩrona ũru kana ũrona kĩ atũigire mũtoka yaku mutoka tũtaũkĩigĩte haraihu na mũromo. Ta thiũ nani thiũ. Tatiga. Aya. Kataumĩre na mũrango ũrĩa ũtarĩ guo. Mlango ya kutoka hapa Chonja ni hii moja tu.
Niyo moja tu, hakuna njia nyingine. Ngai. Tazio gwa mange to ni ambai mo choke na igoro be. Ni moya tulia ne alarm. Kule is alarm. Kule na hiyo utaona ke. Utaona aje. Mange dio bonani dio. Maze mani hau bwana ni wavie kinyako. Ndaye kinyanginya kwamba abisia momba. Ulake ni nani ndakinywa gwathima moto. Andi hando ndamihuria. Ndunona mbika hu. Ngari oneke yeke. Ikoragwo ri heci. Heci. 594D. Ni ndathi ngirora ciothe nginya ngiandikaga. Yoi. Gai. Ngari ethire ku. Ni kuhuthire tha ici na manga. Riu achaio cierekera iereko. Ya Tanganyika. Oko titarake ari. Ina manga. Mahore hebu. Da kafuru. Ay. Ba kafuru. Oi. Mwega. Ndi na uru. Mwega ringi. Ndi thayuka kwi uru kou. Kanini kala gatagaga. Niki gwathie. Twikia matawai. Na kae kuma njere ya kondo goku ni guthukite. Niki gwathie. Goku ri. Ndio uri tatarerio ni wa na kiragu. Kiragu niki. Uria waje mi marage ya okwira ni atiriri. Ya ichire. Mutoka waku to tiore. Ati mutoka wathiko. Magi accident. Cha, turi agima. Tokira njwa konywa chai. Aya to tigire ri. Ngwechi ani wakire kaguaro. Twarangire dia twerwo ziko icure gitwara gwa Tanganyikai. Irie njagirwo guku. Ngari nĩ thire. Matirameona? Akirwo nithe akaburu atiri. Ni muguikara uguo muri. Mwitare. Ngari ri. Muthanie mbeca nie ngendo. Okay. O ngari o muhere wa uriku. O ucio. Yes. Ndi kwenda ngano nyingi. Atumia ru marakiheo horo. Oi Ngai oi. Yatiriri. Na igutu gukihoete. Mucukania etereirio tukinye Nairobi. Atiriri. Mucukani handu atuyithirie gwitu ruogo kuria tuya ici aitu. Haka gotu ndana kuria ici anduriri. Oye ya wakwa ni. Gai anduriri. Gai. Joshua ni mumwirite uhoro uyu. Oi Gai. Niturore naku. Wakaburu arauga atia. Auga tumurire Ngai. Yuma atia hihi tutwa uko-ini kindu tungigura. Ena milioni yoete irira ici. Nitiaraga. Turute ku. Ona harambe anda sisi ndiriona mbia ici. Tiga andu kiumbe. Weke macha kae. Joshua tuone. Akiro kuna commotion hapo nje ya mlango yakwa. Ya kwako. Yes. Arayo karako ra masaka ya mangani. Masaka ya mangani. No Joshua take no muthuri muno ri. Ni araina a few likely possibilities. Yes. You see you have it's called trouble. It's called trouble war. Ulia weka hata TV called ranyito eka weke. Troubleshooting. Yes. Get the troubleshooting list. Haba leta show kurasi hau. Wewe kama hea hii bisia tigara. So they sort of have ni jesi yake. The ecosystem. They have an ecosystem. We ile gari liko hapa imeenda wapi? Unadai gani Joshua? Pickup ilikuwa hapa ya white KH. Unadai pickup ilikuwa imeshuka mara. Hiyo. Si mbebe bwana Kanjo.
Chokora icio irauga atia tia kumeta chokora nawe Kando holiro Nairobi akire chokora irauga atia chokora marauga ngari ti kuiyo ni nyi mutanarehera ke kanju riu yakururio ngai ngai nito tugurira matwara kumanyita le kuria kana ni aseti horo kana ni akuria St Peter restaurant hala St Peter Clavers hala downtown yes maero le St Peter na mego tukanirio rifarori maguru na moe kugera ya ruthuri no mwaka mare coko ruthuri mathie gwa kanju matingiaruka straight ni macoke ruthuri moe riu haria taska Vive cia stage yoneta woguo taska asa Kwari stage I think it's Tomboya yeta wa taska moe kugera hau mathi makora ngari yengi mari marakirwo mamirihire ke mamirihire gwa kanju mona ngari marambire kuringithia ru na marehe faini ati ni wega ngai mutanganya na kenjesu Eravire kuringithirio kigoco Nyete mugate ngai ngokamaita Ria rutwa makinya mau Ulire wakaburu mwile ngari nioneka Mwile tunendwa ngiri thatu Ona riu ene kanju kuu tondu wine na Joshua maramarekera akirwo muigure andu aya ni a rugongo matie guku muno matie guku janire hagio Nairobi andu mari ha nyumba na nja kauti ka ngari Utigakira gakegu Guys, na matatu cia guku Kenya ri ni igegagia andu nginya nja wa bururi wi nginya thungu moka guku kuthondeka documentary cia matatu citu yes ajire muthungu augire atiriri Kenya's mobile discos yes guku nakuo ri yes ni ituragwo sana sana hii Kanairo na ikaigererwo ciringi wega yes amuha graphics and what have you na andu a sound ri ni maigagirira tondu ukora matatu ni ohetwo rwimbo rwaku million very true yes ona makeria even more than a million rwimbo tu is a moving theater yes rwimbo icoke ikirwo magemio ikirwo screen ikirwo twikirwo wifi yes tari andu waganda ni moka guku makayega muno yeni tondu kwa gutire matatu ta icio ai ja Kenya hizi bana hizi atatu hata yuliko wasikia tu rando ndo mwisho kabisa ndo wakala bila kala hapo Uganda no amenya nginya umuthi no maimportaga caki caki nguru muno miaka ya camping ya kurehe ngari ri yao ndiri iguru ta itu ye kana 15 miaka 15 no verishwa mathia miaka igana guku ni miaka mugwanja na ndaiguite ukiendekithio ninge nyihanyihio ngari ukira miaka mugwanja guku ndungirehe cia wanda tugera turori kwa twa buru tukuru muno Uganda ndire na bono no Wale. Rigi ni wa maga muno. Ungetwara bono. Ukimage uguo mwana itu. Ndiganagiriria muno. Ana kuona no matoro fondi iria ciakuaga makandarasi ana ngurwe. Ni ona ndai. Ndai ni ugutwara ndai Uganda ni ugutwara atani ko ina mwiri mwega ingiathecokio riko ri yes nyamu ni kuoyo kuria yes so in the region ideally matatu citu ni cikoro handu gikiro yes gikuru ta Senegal ni ukora matatu ciana nginya mahindi yes thiru piu niko ku theini Ivory Coast na but ours are always a step ahead na matatu nacio ni gitiganite ni kuri wiya cikoro cikiranirwo cikirite na cia rwimbo yes na wathi na ni mari preferences kuri aria mendaga icio ciina rwimbo
kuri ana no mendaga icio itari rwimbo tondu nacio itari rwimbo ni accommodate kindu gitao murigo cia rwimbo itiambatagio kindu iguru iyo ti ya murigo ya rwimbo na ndikona ikangaria iguru ya rwimbo ciragio nyororo haha murango-ini mucuha wa ikanga ya icuha uguo iyo murigo ri ndio and there are some very beautiful ones ndiona cio kurutia 44 zuri cio irathondekwo wega muno yes lovely ones jerutwa DM na DN jeru horen ni matato ici ri ni ukoraga especially ndo mako bookworms Muthoni witu wa digital Muthoni mwana witu ni etekirirwo ni buku ni athomaga ma yes ariona tha ici ena ibuku haria okiri agithomaga niguo andu aria mako athomia mabuku ri matietaga icio cia yes meda riu ngari atirisi kirite kidogo ngari uraigua engine no icio ri bona nduigua ta ina engine uigua uigua That is yeah. Okay, what gears you the? Ari muthomi wa ibuku ria kwenda teyo yes mundu thoma mabuku ri ni ubatara ki nyamu teyo yes no iko we probably we kora iyo no ifana ni uguthi nayo ri ni utinda thimu-ini kwi entertainer no kona thabari ta araiha kidogo ni isi yes no isi cia rwimbo ri ona muigathie na mundu muma hamwe ri mutiaranagiria tondu mutingiguana you can't garia kwira mundu Shino ate Shino kwani irona borithi ihorie o rimwe mukiaria mutiga muhuyukite ku taguru ndauga Eo tiarwario. Nana tima ngoma mara moja hivyo. Nasikia nikatuwe cheese. Okay, we tik tik. DJ John Farmer. DJ Tipo. Makira thima mako ithagiwe kaina yothe na ina TV o thutha wa giti iyo mutinge thimu kiaragia hapana ni murora ni omuna aje science iyo ni uthikiriria rwimbo kana uthikiriria rwimbo na we happy thimu-ini yes no wisi nacio silent ri siri wa digital mendete ri nukora ri mundu thimu-ini yake na ngari te ondu wa audience wahingura thimu yaku ri mundu ria muriganitie ri ni uku interact akurie mwana wani oi mbica icio rero no ukagaya muo Mama thamaki no chothireirie kabiru agithimo rungaru mwana wani ndakwire guo ndita nyukua ni ndiona we munini uyo marika ma wanjira wakwa ni guthoma thomaga arume acio me thimu-ini acio rerorera ri ni amwiriga wanyu aca tutioyaine nyanike urakima weria marethambira nyokwendo ikicenjia kirore kirathimo-ini iyo maundu mau ti mega na no age muoyo gitumi kiriku ndu wa maundu mau tona no kwa hindi na kiono garure thimu no ria wigu iguru ni areka atia ndarakuona agikira nginya ngiri ndureka wega ucio niwe we mbica-ini windu no wahinga ria tigo locks ucio niwe thie ndukona hau niwe humbite uru na ni mwana wa muiritu we boy shauri
aigora no boy kire matatu inete aigora mubiro ikareta ikagite to beka ko ase Morio yes aikia kora juro le tempo cha kwa bichari manya roda ro mengi Kengo tare ngo teje Morio yetene jengira matatu Ndeni very unfamiliar territory niene nde kuwa ando anu manje kiriatia Mande ile makiri ya ginyangari Nyoko no rame no gwo nginyoge chuna irom Na we mwanake omunini Nyomoi Asha mzai jino bijazi ya mtandao Nyongenda ko makinyina na makinyile Mzai na omodi DM Mwale liyo gwa iwa neko da weka atia Ushokia Nwaki ona he mwene ni wakugo thina Njeneo ngene teri Chinteka Iyendo kuona muratagwa na mwingianirie ngai nake ikara haria ni ibuku arathome Wena weno mbijazi ya minji guku Timu no gwikagirira mbia Ninde kagirira Itoko de thogwa ni nda romeriro rocio Akora inanire igina cio I met a mallet blue the old hippie akora thiri Wanyake Oi Oyo muyaine Inde toyaine Mwirani ageyo Negooks Mwirani ageyo ni siya weru Ndio Ni waru gongoruru No wagu kwa uwa kafuko Sio no waru iru We waku wau Tondo na githura giki ni ndirakimenya Wakagucia ha Ai Mwai ukano waru muti yake gera hakwa niendeleo hau Some late bloomers Kona video yako ila Modio Kauri Tuyaine no ndona kauto kundumira Njikeria Morio Nyambari oya njikeria wetu ya maono mengine kera Anya Kapindu kauga kengenia Sasa mlete bloomers We're na audience Aikara wago Mwetu kaigero guo Mwe chat na kada na video You know you're on headphones Mwale kia kodia Nyewe wakugurite